Mela jiena qiegħed hawnhekk parti minn missjoni ta' osservaturi parlamentari organizzata mill-Commonwealth Parliamentary Association hawnhekk hawn madwar 30 membru parlamentari mill-pajjiżi kollha tal-Commonwealth fejn qegħdin insegwu l-andament ta' din l-elezzjoni. Aħna xogħolna wara li ingħatajna jumejn training dwar is-sistema elettorali tal-Ingilterra qegħdin induru numru ta' polling stations illum fejn nosservaw mhux biss l-andament imma illi ir-regolamenti illi huma mitluba mill-Kummissjoni Elettorali Ingliża qed jiġu osservati. Naturalment nosservaw differenzi kbar bejn dak li tiġi f'Malta u dak li hawn hawnhekk. Naturalment jekk tkun fit-toroq ma tindunax hawnhekk illi hawn elezzjoni ġenerali, ma tarax billboards u ma tarax posters, ma tarax pulizija fil-polling booths, ġejja kemm xejn elezzjoni tranquilla f'dak li għandu x'jaqsam ma' dak li tara. Osservajt ukoll numru ta' bnadar Palestinjani illi huwa waħda mit-temi li qed jaffettwaw din l-elezzjoni bħalissa.